ହେଇଯାଉ ନେକ୍ସଟ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୁଁ କେମିତି କରୁଛି ଚିକେନ୍। ପିଆଜ ପକାଇ ସାରିଛି, ପିଆଜକୁ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ତ ପିଆଜ ରେଡ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଦେବା। ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ? ମୁଁ ବୋଧେ ଆଗିଲା କହିଦେଲି। ଏଇ ଟୋକାକୁ ତ ଦେଖ ଥରେ ଭିଡ଼ିଓ ହେଲେ କେମିତି ନାଚୁଛି। ସରି, ରେଡ଼୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ପକାଇବା, ତାପରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପକାଇବା। ତାକୁ ଭଲସେ କଷି ଦେବା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ମାଆକୁ ମୋର ଫାଶୀ ଧରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଅଖାରେ ପୁରେଇ। ମସଲା ହିସାବରେ ମିଟ୍ ମସଲା ପକାଇବା, ଚିକେନ୍ ମସଲା ପକାଇବା। खूब भलसे घाटी पूरा करदबा। माँ को देख माँ कौन कौन के शुणु मसला हो गला। टमाटो पकईदबा, लुण पकईदबा स्वाद अनुसार। चिकेन पकई भलसे घाटी घूटी घोरई दबा। पानी बाहर जाएंगे घाटी चली एमती निहाती अध घंटा घाटा पड़ो। आपण मैंने डाउट हवा चाहते सागे सागे भी करपारती। धुआं होला जो भाया सिचुएशन पहुँची गला। आमर रेडी। तो ये आलू पकईवा, भजा जाइए आलू को। आलू पकई सारापर चिकेन कषीदबा भलसे। आम को टेस्ट करके पचारा कौन कहते खावा लगुच तरकारी कौन कहते केमी लगुच तुमको के लगुच। जय जगन्नाथ। वीडियो भल लगे लाइक कर शेयर कर सब्सक्राइब कर। खाई जाओ।